Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena mefuta ya phuputso eo ho yona ha jwale re leng hodimo ha mantswe kapa ditheme ao ka bona e leng thuto e felletseng, mme ha jwale re ntse re tadima mantswe a hlahang ya ile nnete matla di-intellectual university, mme re ntse re tadima ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa, mme ha jwale re tadima Lacan, Jacques Lacan moo a buang ka di-discourse tse nne. Re ile ra di ama nako e fetileng na discourse le yona na ke eng, e hlaha ka hare ho mefuta ya phuputso, na lentswe kapa theme discourse moelelo ya nako ofeng. Lacan o bua ka ho hlahisa di-discourse tse nne. Discourse ya monghadi e leng discourse of the master, discourse ya university e leng discourse of university, discourse ya hysteric e leng discourse ya the hysteric, le discourse ya analyst, discourse of the analyst. Di-discourse tse nne di ka utlwisiswa e le mefuta e mene ya tsela eo puo e buang ka teng. E ka utlwiswa e le mefuta e mene ya tsela eo puo e buang ka teng. E nngwe le nngwe e bopa motho le ho boemo ba setjhaba ka maqadika a sona. Ke ho bolela maqadika ho ya ka boitsebiso jwalo ka identity ba motho, ka kopano ya hae le setjhaba, ka matla a teng setjhabeng. Ho seminar 17, the other side of psychoanalysis, ho seminar ya 17 sehlohong se reng the other side of psychoanalysis, discourse di tekwa e le dintho kapa e le ntho eo dikamano tse tsitsitseng di thewang ho tsona, e le dintho tseo di-discourse e le dintho tseo dikamano e le dintho tseo dikamano tse tsitsitseng di thewang ho tsona, hape e le moo boitshwaro e leng conduct kapa diketso acts di ka kgwaretswang kapa tsa etswa inscribed, e le mofuta, mongolo, framework o ho okgwang dipolelo teng, e leng primordial statements. Lacan o tjho a ikamahantse le tseo kapa le seo a se tsebang ka psychoanalysis, moo motho a thulanang le dikamano tse tsitsitseng, le stable relations, ka mokgwa wa mofuta wa motho o a leng wona, e leng super ego, mofuta wa motho o a leng ona, e leng super ego, o e hlokomelehang e le sebopeho kapa structure sa botsebi, e leng authority, le kgatello, subjugation, tseo di ka sebediswang e le motheo wa diketso tsa motho. Ke mohlala wa utlwisisa di-discourse tsa Lacan ka puo ya psychoanalysis, e leng ka psychoanalytic terms.
Di-discourse tse nne di fapana jwang? Ha re shebe discourse ya monghadi eo Lacan a e isang hloohong ho feta tse ding, e bolela motho pele o boptjwa kapa e tswa constituted ke kgatello, subjection, e senang kelello ya puo kapa monghadi wa lentswe, e leng signifier, e sa hokahanang le lekoya, e leng real, e leng register kapa sphere, se sa hlalosweng ke puo. Le ha o bua ka lekoya, ho bua ka ho puo e sa se hlaloseng, yona e sala e ntse e le seo e leng sona ntle ho dipolelo tsa rona, ke sona se bolelwang ka lekoya. Ho ka ngayane ho puo, e leng real register, e ka ngayane ho puo ka ho qhetsola, ka etsa split motho monahanong, a sala a na le kgaello, a qhetsohile ka ho elellwa, e leng consciousness, le ho se elellweng, e leng unconsciousness. Le ha ho le jwalo, discourse ya monghadi e pata kapa e hatella tsebo ya ho se elellwe, e leng unconscious knowledge, ho se tlale ha yona, e leng incompleteness. E bontsha ho hloka thahasello ya tsebo e jwalo, ha fela dintho di ntse di sebetsa, dintho ntse di le working. Discourse ya monghadi ke discourse ya matla a tsamaiso a mmaraka a taolong ya batho ka mong, e leng neoliberal capitalism, e renang ha jwale, e leng yona e renang ha jwale ha re sheba tabeng tsena tsa economy, e fapaneng le discourse ya mohlanka, e leng servant discourse, discourse ya university e sa natseng tsebo empa e tsoteletseng ho rena ha matla a hatellang, e le status quo. Discourse ya university yona e emela kapa etsa represent bokgoba, slave, eo tsebo ya yona e sebeletsang monghadi, mme e ahilwe ho fumana tsebo, empa tsebo ya mofuta o itseng jwalo ka tsebo ya system, ya nnete, factual, kapa ya kutlwisiso e phethahetseng, encyclopedic knowledge, e nkwang e le motheo wa ho qaqa, ho certain, le ho phetheha, o completable. E sebetsa e le horoto, lerapo, undergrid, le tshehetsang discourse ya monghadi. Etswe discourse ya university e na le matla a sa botsweng, moo motho a fumanang boemo teng ba ho nkelwa hloohong ka lehlakoreng la Lacan. Ha e le Foucault, ena o re university ke setsi se lokolohileng, se sa lokeleng ho wela tlasa matla a mofuta ofe kapa ofe. Ha re shebe discourse ya hysteric, ke e botsang discourse ya monghadi, e style le ho botsa ya university, e botsisisa ka bophetheho ba tsona. Lacan o kopanya discourse ena le science, o re ke science ya nnete hobane e botsisisa discourse ya monghadi le ho hlakisa bofokodi ba yona ba borometsi, e le indeterminacy, e leng morometsi, kapa ho se qaqe, uncertainty, ha yona. Uncertainty ena ke e hlakisitsweng ke Heisenberg mohlaleng wa hae wa motheo, principle wa quantum mechanics, theory ya sebopeho le boitshwaro ba matter le energy boemong bo tlase ba di-atom le di-subatoms, ba di-atomo le di-subatoms. Le ha ho sa hlokahale ho inanatha, boinahano bona bo tjhebela maikutlo a foufetseng, e leng illusory claims, le merero, aspirations, ya discourse ya monghadi le discourse ya university,
ka ho qeqepolla puo ya tsona e kginang, e etsang limit, le ho kwebetella di-claim tsa tsona tseo ho thweng di phethahetse ka tsebo ya tsona hore di hlahelle powaneng di botswe. Sena se totobatsa hobane eng ha Lacan a bona discourse ya hysteric e tshwana le discourse ya science. Discourse ya analyst yona ke moetsi, subject wa yona. Discourse ya university ke moetsi wa yona, a kgannwang ke takatso ka mantswe a mang. Discourse ya analyst ke nnete, real, e hloka motho ho inahanela botjha, le ho fetola, ho etsa reconfiguration maikutlo a hae moo a fellang teng. Ke mo kena dipakeng ho claims tsa moetsi, subject, e bang ke tsa discourse ya university kapa hysteric, ka ho etsa boithatelo ba ho qeqepolla matla a bonghadi bo moetsi a nang le ona, ka ho dumela a re moetsi ha se monghadi le ha e le bonghadi jwalo, kapa na le matla discourse e jwalo. Brecher o hopotsa motho le ha o le jwalo ha a re discourse analyst ya Lacan ha e etse hore motho a arohane le discourse ya monghadi ka hohlehohle, empa mona motho ho fapana le ho kwebetellwa ke discourse ya monghadi, o ithuta ho hlahisa, ho etsa produce discourse ya hae. Ka hona discourse analyst e sebetsa ka ho qeaqea, e leng paradoxically. Motho o sitwa ho tsitsa na o ka nqena kapa ka nqena, e tshwara ka mona e tlohelle ka mane, e tshwara ka mane e tlohelle ka mona. Ka ho etsa jwalo e ntsha moetsi ho bonghadi le bophetheho ba discourse ya monghadi le discourse ya university, empa e tsa ena le tsona ka bobedi. Motho ha a fetohe lekgoba la tsona, empa matla a tsona a ntse a le teng ho yena. Discourse analyst e thusa moetsi ho hana ho kwebetellwa ke matla a ho yena a bonghadi a tswang ho discourse ya monghadi, le ho hana ho hatellwa ke matla a lekgabunyane la discourse, e leng discourse ya university. Empa moetsi o iketsetsa discourse ya hae ya boithatelo ba hae e bulehileng, e leng open-ended, e ka fetolwang ya ba revisable, e ka fetolwang. Ha ho thata jwale ho utlwisisa discourse ya bureaucracy le corporacy, mokgatlo wa setjhaba o kenyang setjhaba indastering le dipolotiking ka ho laola setjhaba tshebetsong ya sona, e leng corporatism, tse fetolang tsamaiso ya university, le ho ruta le ho fuputsa, tse bonahalang e le baemedi, representatives, ba discourse ya monghadi ya Lacan. Di-discipline kapa science e rutwang university e ahilwe, e entswe predicated hodimo ha system ya kopano ya unity, lethala la bonngwe le ho qaqa certainty, tse nkwang e le ho sebeletsa setjhaba, mme di emela discourse ya university ka botlalo. Specific intellectual ha e ntse e le motho ya botsisisang hape, ya kwebetellang, ya etsang subvert discourse tse jaletsang tsa puso, e leng hegemonic discourses, systeming, o tshwantshwa le discourse ya hysteric. Empa le teng haeba Lacan wa nepa ha a tjho jwalo, mosebetsi ona o hloka motho ya tshwarang ka mona a tlohella ka mane, ya tshwarang ka mane a tlohella ka mona, motho ya dipakeng ka ho sebedisa discourse analyst, e leng yona mokena dipakeng. Discourse analyst e kganna intellectual ho etsa boithatelo ka ho botsisisa bonghadi bo ho yena, hape a kwebetella matla a bonghadi ka ho etsa thato ya hae, fela ntse a hopola hore thato ya hae le yona e na le bofokodi bo itseng, e ka fetolwa ya lebiswa nga e nngwe. Jwale ha e le mona ho totobetse moo ho qanollwang mohlala wa Foucault ka ho tswaka le theory ya discourse ya Lacan,
Na ho na le lebaka hore barutehi ba sebetsang jwalo ka specific intellectual ho tshepa ba re maqheka strategic a bona ho ya ka Foucault a ho itshwasolla moo ba rutang a ka toba a etsa directly tikolohong ya Afrika e Borwa, hape ho sa shejwe barutehing fela, empa ho shejwa batho bohle e le mphi masses, ho shejwa mohlanka, hape ho shejwa millimid multitude jwalo ka Hart le Negri batjho. Jwale re le kgale ho se kgolwe ha ho bakwe ke ho se dumele ho tokoloho eo e seng ntho e fumanwang. Kwana motho a ka e fumana ha nakwana ho ya ka seo Lacan a se bitsang kgetho ya boitseko e leng tokoloho ho fapana kgetho ya boitseko e leng tokoloho ho fapana le lefu, the revolutionary choice. Empa ke hobane haeba Foucault le di-post-structuralists ba nepile, motho a ka kgolwa re ba nepile. Motho a keke a tswa matlahading a fokolang moo a ratang a teng setjhabeng. Ho bolela motho o iphumana ka mehla a le hara nyaka ya matla a discourse tse ntseng marangrang ao ka nako e nngwe a laolang, a supisang, a hafatsakang le ho thethefatsa diketso tsa boitshwaro ba motho. Ha e le mo Foucault a entseng mmapa wa mosebetsi kapa wa mesebetsi e mengata discourse ka ho kgutsufatsa moo a thalang le ho ruta jwalo ka thutong e leng lecture ya hae e neng e le Collège de France e bitswang The Order of Discourse e fetoletsweng ho thwe ke The Discourse on Language. Seo Order of Discourse e fetoletsweng ho thwe ke The Discourse of Language, seo Foucault a se bontshang mona seo a se bontshang ke malebana le seo qalong se tshotluwe mabapi le kamano ya nnete kapa tsebo, discourse le matla, ha motho a tsitlallela tokoloho eo hangata e dupang kapa e etsang presuppose boemo ba ho etseha le ho se etsehe e leng quasi-transcendental, bo motho a leng ho bona ba ho lokoloha le ho se lokolohe. Ho bua ke discourse hape le ho hanyetsa ho bua ke discourse. Motho eo o ka hare ho marangrang le network a maqiti a matla le boqitolo, tactic moves ao ka ona a entsweng ka metjhini e le mechanisms e laolwang ka ditsela tse kgethehileng, tse distinct, empa tsa metheo e nyalanang e etsang overlapping e leng overlapping principles e sebetsang ka ntlha pedi le double function. Ho bolelang ho dumela discourse ho sebetsa ka tsela e nang le ditholwana, hape ka nngwe e nngwe di hanelwa ho sebetsa ka tsela eo Lacan a hlalohanyang mona moo buang ka nna kapa ke e leng monna moi e sebetsang le ho nang le sebaka sa phello le locus of limitation. Hape sebetsa e le boitsebiso e leng stability ba ho bua e le moetsi, spoken subject, athe ke e leng ke e sebetsa e le ho kekeng ha tsejwa sebaka sa yona e leng unobjectifiable possession, ho tloha moo moetsi e leng subject a leng teng. Jwale mmapa wa The Order of Discourse ya Foucault ke ya 1972 o shebahala mmapa ona le ho thusa motho ho hlwaya discourse ya koporasi, mokgatlo wa setjhaba o kenyang setjhaba indastering le dipolotiking ka ho laola setjhaba tshebetsong ya sona e leng hona ho thweng ke corporatization, le discourse ya bureaucracy e leng taolo ya diqonwana ya puso ka kgwebo e leng bureaucratization, tseo se re di tshohlile.
tseo di welang ho discourse ya monghadi le discourse ya university tjena. Foucault o re ho na le metheo e laolang ho pharalatsa ho tshajwang ka hore ke koko e leng ponderous materiality ya discourse kapa di-discourse setjhabeng. Metheo ena e hlophilwe ka mekgahlelo e meraro eo le yona e arotsweng dihlopha tse mmalwa, tse tharo tlasa sehlooho sa pele, tse nne tlasa sehlooho sa bobedi. Dihlooho tse tharo tse ka sehloohong le dikarolwana tsa tsona ke metheo ya melawana ya kgethollo, ho kenyeletsa thibelo, karolo ya lebaka, e leng reason, le bosiyo ba lebaka, reason, ho se tshwane, e leng opposition ya nnete, truth, le leshano, falsity, melawana ya ka hare ya taolo, e leng internal rules of control kapa metheo ya mahlopho, principles of classification, ditaelo le pharalatso kapa pharalatso, ordering and distribution, ho kenyeletsa ho ntsha maikutlo, commentary, mongodi le discipline, e leng the author and discipline. Qetellong ke melawana ya maemo a kgiro, rules of the conditions of employment kapa tshebediso ya discourse, ho kenyeletsa moetlo, ritual, bolatedi ba discourse, fellowship of discourse, tumelo, doctrine, le ho ruta setjhaba ka discourse, social appropriations of discourse, jwalo ka thuto ya sekolo. Se etsang hore tlhakiso, e leng explication, ena ya metheo, principles ya Foucault, e sebetsang ditjhabeng tsohle ka mokgwa o rarahaneng, ke tsela eo e leng matla ka teng, hobane ke puo, pragmatically ke puo ya hlakantsutsu, ya post-structuralist, ya metheo, di-structures, dibopeho tsa puo ya discourse, hobane di molemo ka mehla ka ho bontsha dikamano tsa matla setjhabeng, e leng power relations. Di fana ka thuto e tsitsitseng, e rarahaneng, e marangrang, ho utlwisa dikamano tsa setjhaba le tsa dipolotiki tseo ka nako e nngwe di kgemang le dinako, e leng diachronic level, di fetohang kapa di tjhentjhang ka dinako tsohle, empa di ntse di totobetse, di le specificity. Ka tsela ena Foucault o ba ntlhapedi, o nka boitsebiso le phetoho, e leng ho itseng being, le ho fetoha becoming, se itseng ke being, ho ba hape le ho fetoha becoming, ho ba se itseng. Sena se shano tsa batho ba reng di-post-structuralists tse kang wena Foucault, Lacan, Derrida, Christopher le Deleuze ba nahana ka tsela e hlokang kelello, e leng irrational, se a e shanofatsa. Ho e leng hona ke hore Foucault, Lacan, Derrida, Christopher le Deleuze ba hlakantsutsu, e leng ba multifaceted, ba rarahane ha ba qanolla kapa ba qhetsola, ha ba hlalosa kapa ba nama, ba etsa elaborate, ha ba hlalosa boemo bo motho a leng ho bona, ho ba dipakeng, paradoxical, kapa ho thula thaba, e leng aporetic. Ke ka hoo e thehilweng hodima menahano e fapaneng ya lebaka, e leng rationality, e leng mohlala wa lebaka lena le thweng menahano e fapaneng ya lebaka, rationality. Mohlala, thibelo, e leng prohibition, e sa le teng setjhabeng kapa ditjhabeng tsohle, empa ke mokgwa wa ho matlafatsa moetlo ka ho tshwana. Ebile mona ho ba dipakeng ho itlhakisitse, e leng ho ntsha maikutlo, commentary, ho sebetsa ha mmoho le seo meetlong yohle kapa meetlong e fapaneng, dingolwa, e leng literature, science, philosophy le tumelo, se nkwang e le mekolokotwane ya mongolo, e leng fundamental text, empa ka tsela e hanelang ho ntsha maikutlo ka sengolwa seo se ngotswe se seke sa
buelwa, se ngotsweng se ngotswe mme se seke sa buelwa. Haeba ho tjena, ho se ntshe maikutlo ho ne ho lokile, le ha kwana ho se ntshuwe maikutlo ka mekolokotwaneng eo ya mengolo. Le ha kwana ho se ke ha ntshuwa maikutlo ka mekolokotwaneng ya mengolo. Ho feta mona, tlhalohanyo le distinction ya ho ntsha maikutlo le mekolokotwane ya mengolo e teng dinakong tsohle. Nako le nako seo e leng ho ntsha maikutlo pele se fetoha ba mokolokotwane wa mongolo, ha morao se fetoha ho ntsha maikutlo hape. The order of discourse ke e nngwe ya metheo e tlasa melawana wa maemo a kgiro, e leng rules of the conditions of employment, e leng discourse e bitswang ho ruta setjhaba ka discourse, social appropriations of discourse, eo ka ho hlaka Foucault a e bitsang thuto. Mme Foucault ha nama re nka mantswe ha e ka kotlolo hore thuto le yona ka nepo ke sesebediswa, ke instrument eo motho e mong le mong setjhabeng jwalo ka sa rona a ka fumana discourse ya mofuta ofe le ofe, empa re a tseba phatlalatsong ya yona seo e se dumellang le seo e se hanelang, e latela dintwa tse lwanwang setjhabeng. System e nngwe le nngwe ya thuto ke mokgwa wa dipolotiki ho tshehetsa kapa ho ntlafatsa ho ruta setjhaba ka discourse ka ho fana ka tsebo le matla. Jwale re tswa tabeng eno ya Foucault moo re mo qotsitseng. Motho a ka re nakong ena ya jwale e leng ya bureaucracy, ka system ya yona, ka kanetso ya yona, ho kenya tshebetsong, e fana ka matla kapa e petenya melawana ya maemo a kgiro, rules of conditions of employment, le tshebediso ya discourse tsohle tse fumanwang university. Ho feta mona, discourse ya koporasi le ha e sa wele tlasa bureaucracy eo e neng e sebetsa hantle pusong ya kgatello e leng ya fascist kapa ya socialist tse renang ha jwale, e phethahatsa mosebetsi wa bureaucracy. Mesebetsi ya bureaucracy. Ke kopa re kgaotse mona, re tlo tla re tswela pele hape nako e tla moo re tla re tswela pele ka yona taba ena eo re ntse re le yona ka leihlo la distinguished professor Bert Olivier, moo ntse re shebile nnete, matla, di-intellectual, university ka leihlo la hae, le yena a tadime ka leihlo la Michel Foucault, Easter le ba bang. Ke kopa o se ke wa lebala ho subscribe ha e lale.